Kompanija Sava Re, većinski vlasnik Sava osiguranja, prošle godine donela odluku da se jedan dan u godini obeleži kao dan Sava Re grupe. Tog dana svaka od članica Sava Re grupe organizuje jednu humanitarnu, ekološku ili sličnu akciju u skladu sa društveno odgovornim poslovanjem. Ove godine Sava osiguranje i Sava životno osiguranje odlučili su da za ekološku akciju oba društva izaberu čišćenje Ratnog ostrva. Razlog za tu odluku je obeležavanje bio i Svetskog dana voda 22. marta. Imajući u vidu da je za nas jako važno da se što veći broj pojedinaca i kompanija uključuju akcije koje se tiču zaštite životne sredine i danas smo u prilici da podržimo Sava osiguranje koje očigledno ima osjećaj za ono što je potrebno da se društvo doprinese. Mislim da je i dan kao stvoren za ove okolnosti i da su zaista ljudi uradili jedan zaista i dobar i ozbiljan deo posla. Čišćenje Ratnog ostrva realizovano je u saradnji sa Zelenilom Beograd, a pozivu se odazvalo čak 90 zaposlenih. Kao i prošle godine, i ovog puta smo pozvali naše zaposlene i bili smo iskreno rečeno iznenađeni, 80% ljudi se odazvalo, tako da smo danas u ovoj našoj priči imali 90 ljudi, Sava osiguranje i Sava životnog osiguranja. Kad smo došli na Ratno ostrvo, dobili smo rukavice i plave vreće, velike, koje možete da vidite iza mojih leđa, i krenuli smo da čistimo najpre Lido. Za sat i 15 minuta ekipa od 90 ljudi očistila je kompletno Lido. Nakon toga prešli su na Galijaš. Ovu akciju smo organizovali sa našim velikim osiguranikom Zelenilom Beograd. Uz njihovu pomoć, uz pomoć njihovog osoblja. Akcija je brzo sprovedena, imali smo i traktor, i vodiče, i pomoć u raznim drugim alatima i sredstvima.